Shipor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Jingïakhih University, Meghalaya. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban penkraya pi nagabenda ka NEET. Jingïakhih Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association kalapan bana Pynsangeh Shipor Jingïakhih Shah Thngan ban perkhan da Kawei gelinti banyai bat lada ka sarkar kamskam yagani kara Shim ha Jinglang kablalong ha arpu artrik julia arja apun rio halat rembai dongwa ha Jinglang President kaseng wa Marshal Biam uchaman jo kaseng uba overcome dakhar spokesperson ke MCTODA uba wan Shwa nong tudu nalor kiwei Marshal Biam haba ajing klan shakinong karshan ula ay kuble ya barok balawan man ajing karshan bat Pynsangeh kaseng hagani Jingïakhih Shah Thngan Yoi ya gaman sim jongpi hakba ya karshan bat ngi bat giba la ya dungai lem nagabenta jongi kum association hakbangi lala ban lay tur cha do cha DC ngit skem gidi baro lengba kijing ya don kat bat pi bat kijing duai jongpi yangi kum association hakbangin la ban penbor ya ke sarkar bakan plino ya udoyong ubadai marpo khendeu jongi ngikum ke association ni pediang burom ya gini gisaungut kiriu shlur jonggari lom khasi jantia jongi kibala kloy ban sacrifice ya ke jingim jongi nagabenta jaj ben riu jongi hakabaya dei ke kamai kaji ya kebangi lasha khang nadu menta lakhat arsnem ha ke NGT te nadu ka sitarik brand riu arjar phan riu president jongi lasdang ya ganiga Jingïakhih Thngan hangar strike nagabenta ka jaj briu jongi ngikum ka jikom Shwa ngi aingo yaw blay bangi layo yakumune uklor karilom khasi bat jantia uban IT ya lajong ka jingim nagabenta ban pli no yaw doyong jongi biba Marshal SB Biam Presiden juga jangkam Shwa balsyong Shah Thngan nadu ka sitarik ubnai ban riu arjar phan riu hadu ka khan riu tarik ubnai riu arjar arpan riu kebal kenjo saduk khan riu dali kisngi bat ka kenta lais pa nyapuei kenta ibor MNC miu presiden yang udah Shah Thngan benta jaj bru yang i haga Jingïakhih Thngan yang i nado si tarik hadu poi go khatsan khandrus ni wei ni da poi go hadu khat arhowi tarik arhuar dan hadu arhuar tarik dayak dalal tigo mem pandemi hakmat ke sarkar bon gi pada waklam ki high level ki comments wong ge Jingïakhih Thngan yang phi mentoy go e guble ye phi uklam me tipi ole biakam tipi nada pisket mandi wokit upa phi namta di khon giksu yang phi yang di payment yang phi yudang sakmat uchadin wan yekrek langoi hamman ngamite yuong kasi ksan rumpai rem dorbar selawi bon ha pajba kaliun ni yang angu negeri gadau mamarshal de khud ke phi arwar tarik mem lai bhi jachlong tere chonga chikin ta abo yo klam pajba mem me juba beki ongi tipai de khud ke sarkar phi ola ya klam bhi tang phi pajba waro tipi ke yes ngin ni negasni to si chuti kasi chuti kasi khang office nam kwa ola di cha hayung ukunrak na kwa ulai namenta gamat yong muyong hai tai office hasketret kadi cha ka jhur ka do ngalayo bayo woro paiba layo bayo rem kami ke khi yong i wor to wor kne rigi nei de dau ngamem lai ni ski
wato ngam kwa walai dialog waki hitai ngam kwa man ka dialog naman tao wai myong Niti daw ngam pendemo walai hayung gi ile om layo boda ong pai pai ngau machal boda thit ka sarkar mi niti daw khut ke mi hayung ngau ong phi pai ba ngau machal meng yil thit yanga wat hadu ka sni jing yap yong ale yil thit yanga to wai di wai muyong ka te to ka daw ko ya ngau yi benda ye ying im yonga wai muyong nam tau pai ba lam ngam te sarkar mat yi Jingïakhih ko tange kani do ko khian tam wo chat kani mastep mengwi dang yo bi dang mi hasrok man lagi thau ki yang sarkar dang ghera lut ki woro man la thau ki sarkar wo ong ye nong ki sarkar ki wa mo po isentia dang ulai ki wato pile berkat ikon ikon pi entah do pi wo yok tulok dan hun bi wo pat pi jing chak khan yang i chak khan lang ka wa chak khan ni Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.